Shopping insdang ya kani ka video ngashko aban kerpa je pi boro bapinya follow ya kani ka Instagram account ko jongi namar kibon ki baong ba kimjuyo ya ka notification ha ka YouTube ko jongki ladangi upload ya ki videos te ha kani ka Instagram account ngi pentep bai ya ki followers ki jongi ladangi upload ya ka video ka bathamai hakini ki stories ngi shit pentep bai ba ngila upload ya ka video ka bathamai mar sendap upload ha ka YouTube ngila bu yakini ki stories padru pila ban klik ya kani ka link ka badan ha kani ka story bat sa klik biang ya ka te ka link ka badan ha jrong bat kansa pau ben shaka YouTube bat pinsi ya kani ka video ka bathamai tes ngobha follow ya kani ka Instagram account ko jungi kanang ba phinum do yaki videos ki binga upload ti session part ngi pedang sumbai pi baro shakani ka channel ka jungi bat hakani ka video in pay yakini ki post ki barang surat thamaya po Shillong Meghalaya yakini ki post la palat da ka Meghalaya Basin Management Agency lani ka MBMA mentau benai arajar apar ki kerteng jengini ki post ki langkumne manager learning and development bat ka manager social media communications kelas date lani ka tarik bakat do papilaban submit iki applications kadai on riu tarik benai Jun arajar apar yakini ka post manager for learning and development kabalik kawai kajang ka posting kadai ha Shillong ke age limit kadai ha do 9 bat ka salary lani ko tulap kadai la pawajar hakshi benai ke educational qualification kalang kumne ladiban pendap ya ka bachelors lani ka masters degree haka human resources lani psychology lani English lani development studies lani social science kin kam I preference gitu ki badan sansnam work experience haka training bat development bat ki banang ru ban try hagi kam designing bat ban penya iki training bat capacity building ya ka post manager social media communications kabalai kawai kajang posting kadai ha Shillong ke age limit kadai ha do sansnam bat ka salary lani ka tulap kadai la pawajar hakshi benai ke educational qualification kalong komne ladiban pendam ya ka bachelors lani ka masters degree haka literature lani journalism lani communications lani marketing lani design lani hagi wiki field ki behap ya kani ka post kan kam I preference ki to ki badan sansnam experience haka social media management content creation lani editorial ban communications management ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply kini ki post phila ban apply online lani phila ban submit hi da ka hard copy shaka office ya gitu ki bakwa ban apply online kani ka link ngala ai po description jong kani ka video kani ka link https tinyurl.com mbma positions ngala ai po description jong ka video ba ya gitu ki bakwa ban submit da ka hard copy phila ban download ya kani ka application form ya kani ka link ru ngala ai po description jong kani ka video ya ka application form ka ba phila da pendam phila ban submit kum ka hard copy shaka office jong ka Meghalaya Basin Development Authority care of Meghalaya State Housing Cooperative Society Limited campus Nongrim Hills Shillong Meghalaya 793003 lani phila ban chuskan ya kani ka application form ka ba phila pendam bat ru ya ki documents ki jong phi bat phila ban submit shakani ka email ID recruitmentmbda21@gmail.com haka lain subject jong ka email pihak ban tho ya ka kerteng jong kani ka post ka official notification lani ka official notice ka bala apply hi da kani ka MBMA ala ai po description jong kani ka video tes ngubah download bat pulih shwa ya kani ka notification shwa pa pin apply kini ki post kana mo pin tip shusho shpang ki wiki details